siya. Ginugawan mo keng karapat dapat midala kaya kakaring ayin, mananunasan ng iting sakripisyo, so paano kaming may bayo karing biyemi, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kaya ka isipan niya't luguran ng Diyos, isipan mi at kaluguran, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Inga patapulong aldo nim pamag-ayuno, gagawa ng metong abanal na panahon nim pamanyupil king sarili, iting panahon ning Kwaresma. Uli nita kambeda ring sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligayat ngaming ang kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing piggalub mo ke kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan.
Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang tulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinuan ng karing anak mo, hadwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano nukarin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang Ngani metong familia, abe-abe tamong panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaw paning kekang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Matula tayo pong ibigay ng kapayapan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas miya ang amano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, mumunang dili, ala ko pong apapansin bayo king kaya katamong retablo. Okay. May kinangya po ing pilak, mita siya, eya meragul, mita siya San Jose, detang rayos, mi babala, mi kanala po tulid ning tabernakulo, nung nukarin la dapat. At panton miya po ngening malan San Jose, bala mo ibagi itang kikinang, bala mo munikay kayang malana, itang dissenting malan na bumagi po king kaya katamong retablo. Pasalamatan tayo po Mr. Tomas Ramirez, po Brother Rolly, king pamandapat dang mayap king kaya katamong retablo. Ela po tinanggap bayad, mong binayad tamo, pepakanan la retang karelang magoberang panugtuan, simpleng panugtuan. So dakal pong salamat ka Mr. Tomas Ramirez, ang po'y Brother Rolly, kaniting dapat maya po. Kay ba't po keng daratang nga biyernes, ang pong balang biyernes ning Malyaldo, mikastasyon tamo pong krus, kenimo kilubpisamban. Alas 5 ninggat panapon, bayo po ing misa. Tiyatit lumong stasyon balang biyernes, so kilub na po ning limang biyernes, alaganasan tanala ring 14 istasyon. Kay ba't po keng daratang Webis, banggit ko nandin, anibersaryo na po ning EDSA, holiday po ita, ala pong opisina, kini king office tamo, makasaraya po yung opisina kanita. Kay ba't keng daratang Domingo, wapin po ing pasalamat ang pong pamangilala karing milabas sa Fiesta Committee. Kay ba't ken daratang ken tutuking Domingo kanita, March 7, ing election tamo po para kimbayong Fiesta Committee for 2021. Kay ba't po pasalamatan tayo Clayton, ang po yung barangay San Agustin, king pamanggayak da po kening arap na ning altar. Kay ba't tauli pundili, magkulang tana po kutkutan keni king sementeryo, uling halos saldoldo ating mamamate. So kailangan tayo pong gawang bayong apartment. At linawe miya, ating lumang apartment ka rin, miyaliwala forma, miyaliwala design, kailangan ng lasakan at patalakad ng bayong apartment. Atin pa pong living ka rin, butol na lamo, uling may gitno pong 5-10 years. So ginawa ke pong listahan, karetang makaburol pa ka rin, kinake po kening arap opisina. Pakilawayo po, may gitla pang dinalan abutol, pakilawayo po po takamaganak yula, nung pakisabiyo po keni, ban kanita ali patala, karing lugar daring butol, ban kanita apagawatane in bayong apartment. Okay? So, atin ko pong pabulan mo, by keng mapupusing March siguro, umpisan tane pong gawan itang bayong apartment king cemetery. Pakilawayo po, ban kanita alipat tanala. Pati po retang butol ng alang lagyo, 80 butol alang lagyo, nung wala pong mag-claim, ikot-kot tanala, di na lang dissenting kutkutan, panalangin tala, bendisyonan ko la, banong manahimik. Nung iyo po ko nandeng butol iyo, paggawa milang bulalo, so pakilawe po nung ating kong kamag-anak kareti, bata lang alipat kayong bonere. Kay ba't on sale no po rin ing kakatamong kolumbari, mag-umpisa na po ngayon Lunes. At mapilan pong tao talagang sinalinala. So pwede pong pa-reserve, pwede nang mamiling lugar ka rin nung bisa kong kenimikutkot. Open na po para kaya ining gagawan kolumbari kening gulot pisamban. So dito mo po at dakal salamat king pamanintindiyo, king masabalyo. Kay batawli pundili, parati ko pong mag-report magkano la ring linob kolekta. At mag-average tamo pong 20,000 ing balang Domingo. Ngara po ka na king opisina, temo sabihan namong deng gasto santamo, badong abalo, nula pupunta ring kolektada. So, dini po ring gasto santamo, bulan-bulan, kaya tikimpisang bantamo.
Ngayon kayo pumangong biratang pari para magmisa, mididinan na pong stipend kanita, atintang budget 6,000 miscellaneous, tsa 500 la po. At atinta pa pong babayaran monthly keng diocese, anting share tamo keng Santa Iglesia. E gana-gana pong gastusan tamo yung bulan, may git 115,000. Den kolekta tamo, 20,000 lamo po, 4,000. Eko po mag-complain, eko po magpalimos, uling milalabas tamo. Milalabas tamo. Maswelo tamo po, mabibindisyon tamo, milalabas tamo. Buriko mo pong abaluyo na deni, kanila pupunta ring babaldog tamo balang Domingo. Okay? So, ito mo po, dakal salamat kaya kayo, king pamisan metong iyo po kaya katamo. Thank you po. Talakata po ngeni, para king tauling panalangin. At para po karing intensyon na ning kakatamong parokya, Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos at yung keka, duwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung bunga ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni ang pongking oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simple tamong assignment nganing parumingo. Panikwanan niyo pong gawang malating, simpleng mayap adapat karing taong eyuman kakilala. Okay? Simpleng dapat amayap karing taong eyuman kakilala. Salamat. Aisip kayo ni kasi nakaduan na magmanew ko po. Ko na yung pagmayabang ini. Kwento-kwento mo. Magmanew ko. Ating ko nga kayo na metong anak malati. Magbisikleta ya po. Makasakay kayong bisikleta na. Dakala basura. Kalakal. Nyalati. Talagang pa magkasakit. Magbisikleta. Kita pong makanyan. Gusto manakit ko makanyan. Elaman magpalimos. Mag-obrala rin eh. Gusto manakit ko makanyan. Daptanan niyo pong mayap. Gang tinapaya mo. Gang bakal na mo. Ing yabot niyo po karela. Thank you po. Ating ginumanatili kaya kayongan. At kaya ka, Antimor. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa ding kekong familia. Ingiba. Poning anak. Poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May payabak po, dakal po salamat kay kekong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Ding Thursday group, ding maglinis, nung pwede lang pong makiabi ang almusal kaya kami, ngayon nga bak, nung atyo kayo. Salamat po. King lagyuning pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan.
Maging ya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at maya padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.